nosizi namhla isiwe samashenge sonke kanye nomuzo sembongombongweni ulithatha losuku njengolifakazi la iqiniso engikholelwayo kulo konke ukuphila kwami elukuthi nembala uThixo akubheki ubuso bomuntu futhi ngiyawakhumbula namazwi enkosi ngime lapha silo uma ithi akuyi ngamandla ngoba nezikhwepha nolwazi abahlakaniphileyo nezinto zonke ezibuthakazezwe nezinto zonke edelikeyo zezwe nazo lezi ezivula uyayikhetha uThixo uzajabulisa abahlakaniphileyo nabanolwazi nasembongombongweni namhlanje liphumile ilanga usile hlangalwezwe lo musuku okukhethekileyo kithi olungumuzwa onomunyu ukuzofeza kwakho hlanga lomhlabathi lomsebenzi kuyipejulileyo ukuthi sonke njengomuzwa wasembongombongweni ushilo undunankulu kaZulu amfundisi nezokuphinda amazwi akhe ebengulobili ukuthi lo muzi ngowakho Silo lo muzi ngokamsimuthi wavela ngesikhofa komandisa amaqadasi wathatha intombi yakhe eyayinikezwe yena umnyamani wayesesho umnyamani ukuthi Silo usuthengisa ingane zakho ngezinsaba bangithatha ingane zakho wayesethi kodwa ikhona inkosi nakwethe mbongombongweni ukusuka lapho kuyakhombisa ukazi bekhona umlando umbango lapha ekhaya siyazana siyahloniphana ngegaba zethu ngakho ke Silo ngiyathokoza emoyeni wami ngingathokozeli mina ngithokozela onke amashenge angasekho aleko qandayo ngisho sisho ukuthi ke noma sijabule namhlanje liswe sonke kodwa ikhona into encane eyisiqi emoyeni wami ngabe ngijabule kakhulu bantwa uma ngosuthu kwamathole uphakathi kwethu izathu sami salokho ukwazi ukufisa kwakhe Silo ukuba lo msebenzi ufezeke esaphila ngoba imbongombongo umuzi wakhe kwaphinda ngene umuzi wami Silo 20 eminyaka ngimile endaweni ethile ngihambi lutho 20 years akho amakhosi amiswe phambi kwami agcotshwe kodwa imbongombongweni nje ingakhanyi inhlanzi angifuni ukungena lapha kodwa Silo angikhulumi kakhulu konke ngushoyo ngicela ukuphosa insele emakhosini ukuthi amakhosi wasingathi sihlalo amakhosi Silo awasilwele isihlalo uma amakhosi enze njalo avikele izithunzi zawo avikele ubukhosi bawuyise obafelwa kodwa ukuthi amakhosi Silo athathe isinqumo esijulileyo sokuthi aqede nya lokuthi uhulumeni nje ayibone nje isikhulu phezu kwamakhosi aqede nya Silo ukuthi uhulumeni ayibone engaphezulu kwamakhosi ngithemba ukuphosela inselelo. We don't want to feel like you are doing us any favor as the government. You are not doing us any zero favor. By having so much resources, which are our monies, should never amount to Hulumeni to say Sikul Pes Gamakosi to an extent that we are going to be detected to Utino Fambayenze. Izo ayipele lonto leyo. Amakhosi Silo awahlonishwe ngokufanele because we are not ceremonial people. Ababizwa ukuthi nje bekhule kwashenge kuphele lapha. We've got a duty and a responsibility. Ukubukela izizwe zakithi akusikhona ukuthi simodern lesamakhosi nentuthuko into yasentshonalanga beyiphila izizwe namakhosi ephila yabona nje inkosi mina ngikhule Silo uma abantu bezokwenza izethulo lapha nokuhulumeni athi fanele bakudeclare which is nonsense. It's because people knew ukuthi uma siyonikela enkosini sizoyibhekela thina ngoba yonke inkandane nomfelokazi kubo ukuphi kwenyama wazi kangcono Silo akekho udlula emgwaqeni nohlanya manje lezo umuntu baliphibisha bethi nakhe esigodlweni
afika engene esilo wehle ulinga naso ephansi umkhangezi kudla. When it comes to matters of social cohesion, politicians have failed. Basehlukanisa benze yonke imikhuba yabo kuphela ngamakhosi ayofeza lokho. Ngakho engwenyama akukona ukufeza umsebenzi owusholo kodwa kuzoqinisa nomuzi wakho lona. Ngakho isilo amashenge onke ehlangene athi athule inhlaba ezinhlanu silo ukuthi umuzi wakho lona. Ngengenele ngonyama lokho okukhulunywa wakuhleba nje ngiyakhomba ukuthi bazula abaningi la mathi siyosiwa kude kabi naso. What the same WhatsApp group you know. But that's none of your business. Ngimi lapha ngonyama ukuthi siphathe silo siyavuma siphathe. Usiphathe nangenkani usiphathe silo. Siyasubmita siyavuma. Asinakho okunye sikwaziyo thina. Ngiyakhuleka ukugcina silo ukuba kulento eqondise uNkulunkulu ukuthi uNdunankulu kaZulu ekahlale sesihlalweni nje kusemanzi nisathekezela naye bese kuqonda ukuthi inkosi ezawungena engiyokuqala ezogcotshwa MEC kube iyakwazi shela esigabeni sakho ke hayi njengo-MEC sakho nje uNdunankulu kaZulu ngiyethula kuwe shenge inhlaba ezimbili. uNdunankulu waKwaZulu Natal Mphemba usudiclare yona